Hallelujah. So we are prophesying Rero turimo turahanura that the next World Cup, ngo mu gikombe cy'isi gikurikiyeho Amavubi Amavubi is going to attack. azaba ariyo Is going to attack. Ngayo nguko rero nuko nguko mbahaye ikaze hano kuri Off Sport Rwanda kabisa. Ikipe y'igihugu ya Nigeria The Super Eagles ikaba inyagiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ibitego 2-0. Ni umukino tugiye kwinjiramo tukasesengura tureba ese umukino wagenze ute, ese ni ayahe ma erreur yagiye agaragara muri uyu mukino. Bana natwe mbwira wowe utarakora subscribe kabisa ko wayikora naho tukajya dukomeza kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Wari umukino wa gatanu kabisa mu itsinda C mu buryo bwo gushaka itike y'igikombe cy'isi kizabera muri Amerika, Mexique ndetse na Canada mu mwaka w'2026. Ni umukino kabisa wari ufite byinshi uvuze, haba ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse no ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ya Nigeria The Super Eagles, kuko ikipe y'igihugu ya Nigeria yari iri ku mwanya wa 4 ndetse n'amanota 3, mu gihe ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku munsi w'ejo yari iyoboye, gusa bikaba byahindutse mu ijoro ryo kuri uyu wa 4 aho ikipe y'igihugu ya Benin yanganyaga n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe ibitego 2-2. Mu by'ukuri wari umukino uvuze byinshi ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, kuko kuva amezi yarasaga 6 ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri ku mwanya wa mbere kuva muri 2024 kabisa. Ndakeka ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iyoboye iri tsinda. Ni imikino 5, harimo imikino 2 ikipe y'u Rwanda yakiriye, hakazamo indi 2 ikipe y'igihugu y'u Rwanda yakiniye hanze. Birumvikana harimo umukino ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yakiriye South Africa ndetse inayitsinda igitego yitsindira kuri stade ya Huye, inganya na Zimbabwe hano i Kigali kabisa, itsinda Lesotho itsindwa na Benin hanze y'igihugu. Rero ni umukino wa Nigeria wari utaye kugira ngo fazale irangire mu tsinda C. Bikaba bisize rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri ku mwanya wa 3, kuko kuri ubu ngubu ikipe y'igihugu ya South Africa niyo ya mbere, kabiri akaba ari ikipe y'igihugu ya Benin ndetse u Rwanda rukaza ku mwanya wa 3. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda rero, ikipe y'igihugu y'u Rwanda yagiye ku mwanya wa 3 bitewe n'uko ikipe y'igihugu ya South Africa banganyaga amanota asaga 7-7. Kuri ubu ngubu ikipe y'igihugu ya South Africa ikaba yatsinze ikipe y'igihugu ya Lesotho ibitego 2-0. N'umukino wabereye rimwe, n'imikino yombi yabereye icyarimwe, mu gihe ikipe y'igihugu ya Nigeria yahise iva ku mwanya wa 5 ikaza ku mwanya wa 4 inyuma y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi. Kuri ubu ngubu ikipe ya Nigeria ifite amanota 6. Tugarutse gato ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, reka tuvuge kuri 11 bari babanjemo mwizamu, bari babanjemo Ntwari Fiacre, mu mutima wa defense harimo Manzi Thierry ndetse na Mutsinzi Ange, kuri 3 hariho Niyomugabo Claude, kuri 2 hariho Ombolenga Fitina, mu gihe kuri 6 hariho Casemiro, ku 8 hariho Djihad Captain. Uruhande rumwe bari bacishijeho Great, urundi bacishijeho uriya mukinyi Kwizera Georgia ukina mu gihugu cya Amerika, mu gihe ku 10 bari bahateretseho Hakim Sabu ndetse bari kwatakisha Nshuti Innocent. Ugiye kureba nta kinini mu bitekerezo by'umutoza yari yagize, nta game changer yari yashizemo wenda ngo agire guhindura abakinyi. Ni babakinyi batangiranye izi qualification, usibye ko muri match zagiye zibanza hari abakinyi bagiye bavamo nk'aba Hakim Sabu bagiye bavanwamo n'imyitwarire itari myiza mu gihe cy'umutoza Spitler uriya Mudage kabisa. Usibye ibyo ngibyo byaje kubamo, ugiye kureba ukuntu yari yateguye ekipe, nubwo yagerageje gusimbuza mu minota 40 ya mbere akuramo Samuel Great yinjizamo barafinda. Ugiye kureba uko umutoza yari yateguye ekipe, nta kintu kinini yari yahinduyeho. Rero yakomeje kugenda akora remplacement, akuramo Hakim Sabu ashyiramo Muhire Keve wagerageje gukina neza bitewe n'iminota yabonye kabisa. Ubu ngubu twakamuhaye indabyo ze, yagerageje gukina neza, gutanga imipira, kuko yigeze no gutanga assist ayihereza uno mukinyi rutayizamu
wa Rutsiro bita Yves kabisa, gusa basanga yaraririye, gusa uyu rutahizamu wa Rutsiro none tumugarukeho gato, ni umuhanga ku rugero rwo hejuru bya danje. Uyu mukinnyi nubwo akiri muto kabisa agaragaza icyizere cy'uko u Rwanda rugifite abataka. Yatsinze igitego ubona ko akoze move z'abataka, move za ba bataka tubura mu Rwanda, ni move wenda reka tuvuge ko ambiance yari iri kuri stade Amahoro, abafana bari bahari ukuntu bari benshi kuri match yewe ya mbere kuri national kuhura n'ikipe nka Nigeria, bwari ubwa mbere byonyine kuba yanyeganyeje ncundura, ariko twibukiranye ko icyo gitego batakibaze basanze ari offside. Ku mukinnyi nkuriya rero atanga icyizere ko yaba umusimbura mwiza wa Nshuti Innocent. Gusa ntitwibagirwe ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda kabisa, nubwo uyu nguyu ari umukino wa gatanu ukaba usize ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ku mwanya wa gatatu, ntitwibagirwe ko ku munsi wo kuwa kabiri dufite ikipe y'igihugu ya Lesotho, kuri ubu ngubu imajije gutsindwa n'ikipe ya South Africa ibitego 2-0, na match ibanza kabisa twari twarayitsindiye iwayo igitego 1-0, igitego cyatsinzwe na Kwizera Georgia. Twibukiranye ko Lesotho idafite aho yakirira, gusa yakirira muri Cote d'Ivoire ariho yari yakiriye, tuza no kuyitsindirayo igitego 1-0. Ngayo nguko rero iby'Amavubi nuko nguko tubisoje. Bwira wowe utarakora subscribe uko wayikora none, tukajya dukomeza kubana buri munsi kabisa, amakuru y'imikino yo nakagaruka. Ciao ciao.